Pozdrav svima, dobrodošli na još jedan webinar, ovoga puta pod nazivom Genijalni Geniali, u kojem ćemo vam predstaviti digitalni alat Geniali koji se za ovo vrijeme pandemije i online učenja pokazao kao veoma praktičan, koristan alat koji primjenjuju milioni učitelja širom svijeta i o kojem nalazimo da je potrebno reći nekoliko riječi koji će vam pomoći da taj alat primijenite u praksi. Zahvaljujemo Američkom kutku Mostar koji je učinio da ovaj webinar bude danas dostupan vama. Teme današnjeg webinara danas smo sumirali ovako. Dakle, na prvom mjestu šta je to Geniali? Da objasnimo kakav je to alat, koje su njegove funkcionalnosti i tako dalje. A onda ćemo preći na interaktivnost kao jedno od glavnih obilježja ovoga digitalnog alata, koja ga u stvari i izdvaja od ostalih alata, jer upravo interaktivnost ga čini i atraktivnim, zanimljivim i otvara ogromno polje mogućnosti koje ovaj program nudi i koje se samo istraživanjem i daljim radom mogu dalje produbljivati i činiti ovaj program još funkcionalnijim. U trećem dijelu govorit ćemo kako početi, dakle u jednom trenutku kada se odlučimo da koristimo ovaj alat, da vidimo koje to korake trebamo poduzeti da bi napravili jednu prezentaciju, da bi napravili jednu interakciju i tako dalje. U četvrtom dijelu govorit ćemo o učenju na daljinu i načinu kako se Geniali materijali šereju putem interneta, a u petom dijelu ćemo pokazati kako naši učitelji već u praksi primjenjuju ovaj digitalni alat. Pa krenimo. Dakle, šta je to Geniali? Geniali je digitalni alat uz pomoć kojega možete kreirati vrhunske interaktivne prezentacije, video prezentacije, kvizove, postere. Geniali je najbolji primjer gamifikacije učenja, gdje se kroz akciju i igru postiže zanimljivost, održava pažnja učenika itd. Rezultati su zaista impresivni, jer gotovi radovi sadrže animaciju, pokret, interakciju. Postoje unaprijed dizajnirani obrasci koji su često dovoljni za naše ideje, ali se uvijek može napraviti sadržaj po svom nahođenju. Učenje rada sa ovim alatom zahtijeva malo truda, ali lakše će ga primjenjivati oni koji su se već susretali sa drugim, sličnim digitalnim alatima. Ipak, naše mišljenje je da se to na kraju isplati, jer će donijeti dosta radosti u učionicu ili drugo obrazovno okruženje. Dolazimo do pojma interaktivnosti i sada bih želio da pojam interaktivnosti dovedemo u vezu sa našom današnjom temom, dakle alatom Geniali, jer za taj alat kažemo da je on interaktivan alat. Međutim, znamo li uopće šta znači interaktivnost? Interaktivnost je termin koji se pojavljuje u jako mnogo slučajeva i ima veoma različita značenja. Dakle, interaktivnost u najširem smislu je odnos koji se uspostavlja, na primjer, između pojedinca i grupe, između osobe i tehnologije, između grupe i tehnologije. Dakle, vidimo da interaktivnost u tom širem smislu podrazumijeva odnose. Međutim, u nekom smislu u kojem se najčešće podrazumijeva, to je odnos, na primjer, između ljudi i kompjutera, između čovjeka i kompjutera, interakcija između čovjeka i kompjutera. U našem slučaju između učitelja i kompjutera, između kompjutera i učenika, ali interakcija i između učitelja i učenika putem tehnologije. Ovdje se dakle tehnologija pojavljuje kao posrednik i daje jednu sasvim novu dimenziju učenja. Tako da nužno dolazimo do pojma interaktivno učenje. Jednom znači kada je uspostavljena interakcija između, u našem slučaju, učitelja i učenika,
To se može desiti naravno u razredu i to se dešava u klasičnoj nastavi, ali interakcija u kojoj se dešava, koja se dešava putem tehnologije, odnosno njenim posredstvom, ima neka sasvim druga pravila. Prilikom definicije interaktivnog učenja dolazimo nužno do toga da je to zapravo pedagoški pristup, to je sasvim drugačiji pedagoški pristup koji inkorporira socijalnu povezanost i savremenu tehnološku opremljenost pri dizajniranju materijala za učenje. Ovdje vidimo da se radi o sasvim drugačijoj vrsti učenja. Za razliku od standardne klasične verzije učenja, zasnovane na učenju iz knjige, na osnovu učenja iz predavanja itd., ovdje imamo element dizajniranja materijala putem tehnologije. Dakle, u ovom slučaju digitalni alat Geniali omogućava učitelju da sam dizajnira materijal za učenje i da ga podijeli sa učenicima koji nisu prisutni u fizičkom smislu, nego u virtualnom smislu su prisutni, znači kao grupa, kao pojedinci i tako dalje. Koliko je ovo sve sasvim novo, govori činjenica da nećete na internetu puno naći definicija interaktivnog učenja, zapravo ima ih, ali sve one su u nekoj evoluciji i svoje značenje stalno dopunjuju novim iskustvima koji su sada nakon ovog prinudnog zatvaranja u kuće i prinudnog zatvaranja škola došlo je do zaista ekspanzije digitalnog učenja, odnosno interaktivnog učenja, u kojem su učitelji zaista dali svoj veliki obol i dali su veliki doprinos u smislu kreiranja novih sadržaja koji prije nisu ni postojali. Granica učenja se time zaista pomaknula i mladoj generaciji je omogućila ono što su oni priželjkivali i što je za njih nešto sasvim prirodno, a to je da uče putem digitalne tehnologije, čiji su oni savremenici, oni su se rodili u vrijeme tehnologije i za njih je upotreba tehnologije sasvim prirodna. I jednom momentu kada mi tu tehnologiju koristimo za komunikaciju s njima, nekako im se više približavamo i bolje ih razumijemo i možemo im bolje prenijeti znanja koja bismo inače trebali da im prenesemo. Ja sam ovdje na ovoj stranici primijenio određenu vrstu interaktivnosti u smislu da se može kliknuti na jedno od ovih znakova, simbola i da se pojavi neki sadržaj. Dakle, ovaj element u Genialiju je standard gdje u stvari kad pošaljete učeniku materijal da ga pogleda, on ima mogućnost da svojim tempom, svojim načinom kako mu odgovara, može da pogleda, da klikne ma koji od ovih znakova, da ostane onoliko vremena koliko želi, da ga detaljno pogleda i tako dalje, da ga preskoči. U svakom slučaju da materijalu pristupi na način koji on sam određuje prema svom nekom psihološkom stanju. Znači nema žurbe, neko može sa žurbom, neko može ubrzano. Dakle, svako pristupa na svoj neki način i to je jedna od velikih prednosti tehnologije. Evo ovdje ću navesti nekoliko benefita interaktivnog učenja. Prije svega, pošto se radi o vizualnim sadržajima, oni su sami po sebi dosta privlačniji nego samo pričanje ili sama naracija. Uvijek vizualno dadne taj element privlačnosti. Da ne kažem da ušteda vremena i troškova, znači jednom kreiran materijal se može distribuirati neograničeno. Mogu ga koristiti drugi učitelji, može se dakle šerati, đaci to mogu gledati iz drugih, da ne kažem gradova, da ne kažem država. Jedan isti materijal. Naravno uz saglasnost onoga koji je kreirao taj materijal, jer imamo tu i jedan element autorstva kojeg ne treba zanemariti. Naravno, pri tome se troškovi jako umanjuju, jer kreiranje jednog sadržaja istovremeno može da bude distribuirano na 1000 adresa, a njegovi vremenski period potreban da se taj sadržaj kreira, sve je inkorporirano u taj jedan sadržaj koji se kasnije beskonačno puta može ponavljati.
O fleksibilnosti učenja sam već pomenuo, dakle da svaki učenik ima mogućnost da na svoj način, svojim tempom savlada one materijale koji mu se nude na ovaj način. Četvrti benefit, učitelji sami mogu praviti materijale i pri tome pratiti njihov efekat u učenju. Znači, na učitelja se prebacuje polako težište kreatora digitalnih materijala, zato što je učitelj osoba koja najbolje poznaje materiju koju treba predavati, a poznaje i svoje učenike i njihove potencijale. Prema tome, kada jedan učitelj savlada digitalne osnove, recimo rad u nekom alatu, onda sa svojim pedagoškim znanjem zaista može dati veliku motivaciju i sasvim drugačiju motivaciju nego u razredu i poticaj učenicima za rad. Sada smo na dijelu 3. Kako početi? Ovaj dio je svakako veoma važan jer da bismo upotrebljavali digitalni alat Geniali, potrebno je da se prvo registriramo. Ako to iskustvo do sad niste imali kako registrirati se da bi koristili neki digitalni alat, evo to ću vam pokazati kako to ide. Dakle, u svom Google pretraživaču, u svom browseru, upišite Geniali i u samom vrhu otvorit će se link na koji kad kliknete doći ćete na glavnu stranicu Genialija, na kojoj možete dakle otvoriti svoj akaunt. U jednom ranijem seminaru govorili smo o potrebi imanja svog akaunta maila, svog maila, Gmaila ili ma kojeg drugog maila, ali ako imate Gmail još lakše se možete registrirati, ako ga nemate možete sa bilo kojim. Znači potrebno je kliknuti ovdje Create your first account, free account, popuniti ovdje ove podatke, ako imate neki svoj mail, upišete ga ovdje ispod njega piše password. Naravno, što je password složeniji, sastavljeniji iz brojeva, slova i tako dalje, znakova, to je vaš program zaštićeniji, teže je doći, teže ga je probiti i tako dalje. Ispod passworda ide confirm password, što znači potvrdi svoj password, isti taj password još jednom napišete da bi program znao da je to taj password koji želite i naravno kliknete sign up uz klik da ste pročitali ova pravila o privatnosti koje Geniali je naveo ovdje na stranici. Nakon što kliknete sign up dobit ćete na svoj e-mail poruku da ste registrirani i od tog trenutka vi možete koristiti Geniali. Ako imate svoj Google account, onda ovdje pritisnete Continue with Google i sve se desi u jednom trenutku. Znači ne morate pisati ni password, ne morate ništa, automatski ste logirani na free account Geniali. Postoji još nekoliko opcija kako se možete registrirati. Ako imate svoj LinkedIn račun, Twitter, Office 365, Facebook, također samo na jedan klik dolazi do registracije, ne morate pisati password jer on automatski smatra da ste vi već s passwordom registrirani na ove servise ranije, tako da je zaista registracija olakšana na taj način. Ako ste pritisnuli dugme Sign up ili Continue with Google ili jedan od onih predloženih aplikacija s kojima možete pristupiti Genialiju, naći ćete se na sljedećoj stranici. Znači stranici koja vam daje opciju da odaberete kojem sektoru vi pripadate. Ponuđena su 3 sektora: edukacija, korporacije i digitalni sadržaj. Naravno, ako ste iz sektora edukacija, kao što pretpostavljam, ovdje imate opcije za osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, visoko obrazovanje i e-learning. Ma koju od ovih da kliknete, pristupate istim sadržajima,
samo što u evidenciji Genialija vas evidentiraju kojom oblašću se bavite. Pa evo recimo kliknite na Primary Education, a zatim kliknite Next. Opet ovdje imate opciju da odaberete vaš profil kao učitelj, student, administrator ili nešto drugo. Odabrat ćemo učitelj, kliknuti Next. I nakon što se pojavi ovaj panel, prihvatite to. Ovdje će vam se pojaviti neki osnovni podaci o Genialiju, dakle možete pregledati to nekom drugom prilikom, da ne bismo sad zadržavali se, nego da krenemo dalje. Dakle, ovdje je vaš kreirani račun i panel, startni panel sa kojega krećete u izbor vrste dokumenta koju želite napraviti. Ovdje je predviđeno nekoliko kategorija, ovisno od toga šta želite napraviti i tako dalje. Predlažem da svaku od ovih kategorija pregledate i u svakoj ćete naći nešto što vam se sviđa. Ima jako lijepih radova, iznenadit ćete se kako je to sve lijepo napravljeno, a što je najljepše u svemu tome, svaki od ovih radova može postati vaš, odnosno možete na njegovim temeljima graditi dalje. Bitno je naglasiti da ako želite recimo neki od ovih predefiniranih templita, a gore se nalazi ova zvjezdica, to znači da vaš account koji je za sada free ne dozvoljava trenutno da koristite taj template. Znači, tek kako biste platili account napredniji, na primjer premium, onda biste dobili otvoreno ove nove template koji se svako neko vremena obnavljaju, dopunjuju i tako dalje. I to su neke beneficije koje naravno plaćaju se, ali onima koji to žele mogu tu opciju da ostvare. Međutim, moja je preporuka za one početnike koji tek kreću, koji žele da upoznaju ovaj Geniali, zaista ima i sasvim dovoljan broj templita koje možete testirati, isprobati i ispuniti sigurno svoje zahtjeve početne, a možda u nekoj kasnijoj fazi da se priključite i da radite, da otvorite premium account sa nekim drugim mogućnostima naprednim. Ali Geniali dozvoljava zaista neograničen broj sadržaja koje možete kreirati, što je zaista genijalno. Da se još vratimo u početnom panelu. Dakle, govorili smo o ovim kategorijama. Ovdje imate sa lijeve strane opciju My Creations. Tu ćete naći sve one radove koje ste napravili. Jednom kad ih dakle napravite, sad nema ništa zato što je account prazan. Ovo je pokazni account, dakle na njemu nema ništa, ali ako želite dakle da krenete, možete krenuti bilo odabirom nekog od ovih templita iz kategorija, a možete krenuti od blank kategorije, znači praznog. Ja često preporučujem da se krene od praznog, načite u ovom pokaznom webinaru da bismo vidjeli šta možemo napraviti. Evo ovdje će vam se otvoriti, kad smo uzeli ovaj prazni templit, ovdje će vam se otvoriti jedan mali tutorial koji možete pogledati da vam bude jasnije kako možete još upotrijebiti Geniali, ali evo, pošto smo mi u webinaru ovdje upravo to objašnjavamo, pa evo da objasnimo kako to radi. Dakle, nalazimo se na početnom panelu, odabrali smo blank sadržaj, znači blank, prazan, pa hajde da objasnimo šta se ovdje sad trenutno nalazi. Geniali je u nekim svojim organizacijskim elementima vrlo sličan PowerPointu. Onaj koji radi u PowerPointu
primijetit će da i Geniali također radi na principu stranica. Znači mogu se dodavati stranice. Evo ovdje se lijevo pokažu stranice kojih možemo neograničen broj dodavati. A svaka stranica može sadržati različit sadržaj, već ono što smo odlučili da prezentiramo. Stranice se dodaju tako što ovdje ima oznaka za copy, znači on kopira istu stranicu, a ako želimo stranicu izbrisati, idemo ovdje na ovaj kanticu za smetlje i izbrišemo stranicu. Znači ovo je stranica za kopiranje. Ako želimo dodati stranicu koja će biti drugačijeg izgleda nego ova prazna sa nekim drugim sadržajem, onda će nam se ovdje ponudit će nam se razne stranice sa naslovima. Evo recimo da kliknemo ovu prvu, da vidimo šta će se desiti. Ovdje se pojavi tekst, dakle predefinirani tekst. Ono su sve bili predefinirani sadržaji. Ako želimo sada na ovoj stranici da nešto stavimo, imamo ovdje opcije sa lijeve strane. Možemo promijeniti pozadinu, staviti neku pozadinu koju želimo. Tako dalje, možemo ovdje zaista mijenjati boje koje nam se sviđaju. A možemo za pozadinu staviti i sliku. Dakle, i sliku možemo staviti, možemo ovakvu sliku staviti za pozadinu. Znači, zaista vrlo lijepo. Kad smo stavili sliku, poželjeli bismo da stavimo naslov. Ovdje su opcije teksta, također predefinirane. Možemo uzeti neki od njih. Evo, na primjer, opet uzet ćemo s početka. Stavit ćemo ovdje, promijenit ćemo boju teksta. Evo vidite, i već nakon nekoliko poteza već smo dobili nekakav konzistentan sadržaj. Naravno, ako želimo da promijenimo naziv, kao što ćemo to i raditi, ako ćemo staviti probni rad, ovdje ćemo staviti i ovdje ćemo staviti subtitle. Eto, dakle, i to već vrlo lijepo izgleda. Vratimo se opet na stranice. Ovdje vidimo ovu stranicu koju smo kreirali. Naravno, kao što sam pokazao malo prije, možemo kliknuti i dodati novu praznu stranicu, kao što ću ja to uraditi, a možemo neku već ovdje od templita. To možete sami oprobati. Ja sad želim da vam stvarno pokažem sve od početka kako bismo vidjeli funkcije koje Geniali ima. Evo, znači, dodali smo drugu stranicu, ona je sad prazna, pa ćemo vidjeti kako staviti dalje sadržaj. Evo nas opet na ovoj praznoj stranici, a sad ću vam pokazati što možete uraditi. Vrlo simpatično napraviti jedan dizajn. Dakle, ovdje smo bacili jednu sliku koja se nalazi među resursima koje Geniali sam nudi. Dakle, ovdje imaju slike koje imaju transparentnu pozadinu, što znači da ih možete ovako upotrijebiti da se ništa ne vidi okolo. Naravno, tu su i slike sa Pixabeja,
A tu su i GIF-i animacije koje također možete staviti. Kad kliknete ovdje na Show More, pojavit će se još slika jer ih ima zaista mnogo, pa možete napraviti veliki izbor. Evo ja sam ovdje uzeo ovaj primjer, ove ruke sa mobitelom, pa ćemo tu napraviti jedan mali efekt. Dakle, možemo napraviti tekst kao da se nalazi na mobitelu. Evo ovako, malo se morate truditi. Možemo kopirati ovaj dalje tekst. Dakle, stavimo taj tekst, da se to još malo podesiti, ali šta možemo uraditi? Možemo animirati ovaj sadržaj. Pa pogledajte sada, ovdje kad kliknemo na sliku, ovdje imamo 3 opcije. Ova srednja opcija služi da animiramo ovu ruku. Kako ćemo animirati? Želimo da se ona pojavi odozdo i to sa fade in efektom. A ovaj tekst također da se pojavi, možemo znači kliknuti na tekst i njega odabrati da se pojavi, samo malo, njega ćemo staviti zoom i ovaj ovdje ćemo isto staviti zoom, dobro. Ovdje ćemo samo još podesiti timing. Znači on određuje redoslijed pojavljivanja ovih elemenata. I evo kad smo napravili sad ovaj mali pokazni materijal, želimo da ga pregledamo. Kliknut ćemo na preview. Međutim, kad kliknemo na preview prvi put, program traži od nas da napišemo, da dadnemo naziv ovo našoj prezentaciji, pa ćemo evo staviti naziv proba, save, i onda nam program dozvoljava da pregledamo ono što smo napravili. To je dakle to. Sada bih želio još da vam pokažem ova interakcija u Genialiju, kako se može još napraviti. Evo recimo ovdje imamo s lijeve strane dakle interaktivne elemente. O tome ćemo u jednom webinaru posebno raditi jer ima tu dosta interesantnih stvari. Ali evo recimo da ćemo uzeti jedan od ovih, ovdje piše buttons with text, znači dugmići sa tekstom. Uzet ćemo jedan od njih, evo na primjer ovaj watch. I stavit ćemo ga ovdje. Možemo mu promijeniti boju. Dobro. I možemo mu dati element interaktivnosti. Ja sam ovdje već kreirao jednu stranicu, pa ću ovo dugme da zapravo navedem na tu stranicu koju sam napravio. To je stranica broj 3. Dobro. Možemo mu dati i ovaj element pojavljivanja. Podesimo timing i vidimo kako to izgleda. Gdje piše watch, pogledaj. Kad kliknemo na to, otvorit će se stranica na kojoj se nalazi ovaj sadržaj koji sam već prije toga kreirao, a pokazat ćemo mi to kako se kreira. I evo, jednostavno vidite kako to radi. Inače, želio sam još da spomenem da Geniali po defaultu, dakle, uobičajeno daje navigaciju.
Dakle, sa stranice na stranicu možete prelaziti klikanjem na ove ovdje strelice, lijevo i desno. Naravno, opcija je i putem interakcije, znači dugmad ili neki elementi koje mi ubacimo, grafički elementi koje ubacimo u program, postaju također klikabilni, odnosno interaktivni, tako da svaki od njih može reagovati i uraditi neku akciju. Bilo da pređe na neku drugu stranu, bilo da otvori neki link, da pokaže neku sliku, pokaže neki video i tako dalje. Ta funkcija je veoma, veoma značajna i to je ta interaktivnost koju Geniali ima kao najjaču svoju stranu. Dakle, govoreći o interaktivnosti, moram reći da ovdje Geniali je pripremio dosta grafičkih elemenata koji mogu poslužiti kao interaktivni. On ih ovdje naziva dugme, dugmad, markeri. Zapravo su ovo sve grafički elementi. Svaki od njih može biti, evo na primjer ako stavimo brojeve, evo ovako. I sada ako su ovi brojevi zamišljeni da budu vodilice na sljedeće stranice koje ćemo napraviti, da svaki od njih kliknemo i odaberemo aktivnost koju želimo da taj element ima. Ovdje su ponuđene 4 opcije. Znači, svaki element može imati 4 interaktivne opcije. Prva je tooltip. Tooltip ima osobinu da kada ga odaberemo, možemo upisati neki tekst. Evo ovako. I šta će se desiti? Znači, na nulu smo stavili, odmah ovdje se zaplavi, znači da smo unijeli interaktivnost u njega. I sad kad kliknemo ovdje na preview, kad pređemo mišem preko broja 0 na koji smo unijeli element tooltip, automatski tu se pojavi tekst. Na ove druge nismo stavili ništa, pa se ništa i ne pojavljuje. Čim pređemo ovdje mišem na 0, odmah se pojavi ovaj tekst. Znači, to je ta vrsta interaktivnosti tooltip. Sljedeća, evo recimo na broj 1, ćemo drugačiju vrstu interaktivnosti. Sljedeća, interaktivna opcija je window. Kad to kliknemo, slično se pojavi kao na tooltipu, međutim ima drugu osobinu. Zapravo, ovdje možemo isto ubaciti neki tekst. Ja sam ovdje ubacio određeni tekst kako bih vam pokazao kako se koristi window. Ubacio sam tekst, vi ga možete kreirati u Wordu pa ga onda copy paste ovdje u ovaj dio i sačuvati. Kada hoćemo da pregledamo, evo da vidimo kako funkcionira taj. Na broj 1 stavili smo window, kad kliknemo ovdje, evo kako se pojavi window. Naravno, ovdje može biti, osim teksta, rekao sam, može biti ovdje i grafika, slika, video, audio i onda ova opcija postaje jedna od moćnijih opcija u Genialiju. Sada ću vam pokazati još jedan način kako možete koristiti window. Znači, kad kliknemo ovdje na element 2, opet ćemo odabrati window, ali ovoga puta ćemo staviti, ovdje imamo razne opcije, insert link, insert image, insert video, insert table, znači
sve to možemo staviti unutra, i link, i sliku, i video, i tablicu i tako dalje. Opcije su zaista, zaista velike. Ali evo, ovoga puta ćemo staviti sliku. Ja sam ovdje odabrao jednu pokretnu sliku, takozvanu GIF animaciju, pa ću nju učitati ovdje. Ok, to ćemo sačuvati. I da vidimo sad šta će se desiti. Znači, na 0 imamo tooltip koji se pojavi, na 1 kliknemo, pojavi se prozor, a na 2 pojavi se GIF animacija. Prikazat ću još jedan primjer korištenja Windova kao interaktivnog elementa. Znači, evo ovdje ćemo sad odabrati na broj 3 interakciju, odabrat ćemo Window, ali ovoga puta ćemo staviti da na klik broja 3 se pokrene video. Ova opcija radi na taj način što ćemo na YouTube-u, evo ja sam odabrao ovaj video PC školarac, kopirati URL video zapisa i onda ga ovdje pastirati. Insert, save i evo kako to izgleda. Kada kliknemo na broj 3, pojavi se video koji možemo pregledati i tako dalje. Dakle, fantastično. Sad ću vam pokazati još kako da iskoristite opciju, interaktivnu opciju, link. Dakle, kad kliknete na link, on daje ovdje mogućnost da stavimo link na koji želimo da odemo. Dakle, link na stranicu koju želimo da vidimo kad kliknemo recimo na broj 4. Ja sam ovdje odabrao stranicu sa Wikipedije, interaktivnost, kopirao sam ovaj URL i njega ćemo staviti paste ovdje i sačuvati materijal. Kad želimo sad da pregledamo kako to radi, kliknut ćemo preview, kliknuti na 4 i on nas automatski odvede na ovu stranicu. Naravno, izađemo iz okruženja Geniali, ali se jednostavno možemo uraditi opet klikom na ovaj tab. Vratit ću se još na resurse. Ovdje imaju također postoje grafički elementi, zovu se icons, dakle ikone, čijim odabirom, evo odabrat ćemo ovdje ovu sjelicu, dakle čijim odabirom dobijamo mogućnost također interakcije da opet klikom na taj element program nešto uradi, bilo da pokaže onaj window, da prebaci na neku drugu stranu i tako dalje. Ovi grafički elementi mogu se povećavati, smanjivati, zakretati, dakle može se sa njima činiti razne perturbacije. Možemo i dati im drugačiju boju. Ovako možemo dakle obojiti sjelicu ma koju boju. Evo neku ćemo malo drčaviju. A onda možemo dati pokret. Ali ovoga puta ćemo odabrati continuous. Znači ovdje ima entrance, exit, continuous i hover mouse. Prije smo davali efekat entrance, a sad ćemo continuous. Stavit ćemo pulse. I evo šta se sad dešava. Kad kliknemo, ovaj ovdje grafički element stalno, neprekidno pulsira, dajući neki signal da tu treba nešto kliknuti, da tu treba nešto se preći mišem ili tako dalje. Naravno,
možemo također koristiti ovu interakciju i staviti tooltip, napisati ovako. Dakle, kad se pređe mišem, pojavi se dakle tooltip. Eto, i to je jedna divna opcija. Jednom kada smo kreirali našu Geniali prezentaciju, njena svrha je zapravo da ona bude podijeljena i da dođe do auditorija kojem je namijenjena. Znači, do naših učenika. Da bi se to desilo, prvo moramo mi biti zadovoljni sa svojom prezentacijom, dakle isprobati je, gledati kako funkcionira, detaljno ispitati svaki interaktivni element, da li dobro radi, da li to sve ide fluidno, a nakon toga, kad smo sve zadovoljni sa svim elementima i želili bismo da upravo takva prezentacija ode do naših učenika, tada ćemo odabrati ključnu opciju, a to je All Set, što zapravo znači da je sve kompletirano. Nakon toga pruža nam se mogućnost Public Online, što znači da obznanimo, objavimo svoj rad i naravno da on postane vidljiv krajnjem korisniku. Ovdje još postoje neke opcije kao što je privatnost, zaštita passwordom, ali one su vezane za naprednije upgrade planove koji se plaćaju, tako da moram ispomenuti, ali treba da znate da postoji ta opcija da se zaštiti passwordom. Međutim, ova free verzija se ne može zaštićivati i ona se direktno šalje učenicima. Ovdje je naslov naše prezentacije, ovdje je kratak opis koji možemo staviti radi lakšeg pretraživanja, online pretraživanja. I kad smo sve to odredili, ima još ovdje dugme reusable, što znači da mi dozvoljavamo onima kojima podijelimo ovaj sadržaj, da oni mogu iskoristiti taj sadržaj u potpunosti i na njegovim temeljima napraviti sasvim ili isti ili nešto izmijenjeni sadržaj. Oko ovoga treba biti oprezan. To se daje samo ljudima koje poznajete i tako dalje. Dakle, jednom ograničenom auditorijumu. Tako da zaista treba porazmisliti da li ovu funkciju uvijek koristili samo za neke sadržaje za koje znate da ih možete slobodno podijeliti. Želili biste zapravo da ih podijelite. Dakle, kada smo sve prošli ove korake, kliknemo All Set i onda dolazimo na ovaj ključni panel na kojem se nalaze 3 opcije, od kojih je glavna ova Share. Ako kliknemo Present, onda će naš sadržaj biti prezentovan kao web stranica sa svojim linkom. Međutim, ako kliknemo Share, ovdje se sad nalaze ključni podaci. Naime, prva opcija je link, znači možemo kopirati link i dobit ćemo poruku da je link kreiran korektno. On je sada pohranjen u clipboard memory našeg kompjutera i sada možemo otvoriti mail ili bilo koji drugu aplikaciju, Facebook ili ne znam bilo šta, i ovaj link paste na tu aplikaciju i poslati ga onome kome želimo. Bolja opcija, ne mogu reći ni bolja opcija, ova opcija
je opcija koja dozvoljava da se putem iframe koda prezentacija ugradi u vaš blog, web stranicu, ako imate, bilo vašu ili nečiju drugu. Znači, iskopira se ovaj kod i pastira se tamo u blog ili stranicu gdje želite da se ugradi ova stranica. Naravno, to je naprednija verzija. Jedna od praktičnijih varijanti je slanje ove prezentacije direktno putem e-maila. Ovdje upišete e-mail osobe koje želite poslati i kliknete send i ta će osoba direktno dobiti vašu prezentaciju na svoj e-mail. Još jedna divna opcija je svakako dijeljenje naše aplikacije, naše prezentacije putem ovih socijalnih mreža, od kojih je svakako najpoznatija Facebook. I ako kliknete na Facebook, vaša prezentacija će se podijeliti na vašoj stranici, na vašem profilu. Dakle, svi će moći da vide koji su vaši prijatelji, moći će da vide tu prezentaciju. I sljedeća opcija je jako važna. Ako koristite neku od platformi kao što su Google Classroom ili Microsoft Teams, ovaj sadržaj se veoma lako dijeli putem ovih platformi. Dovoljno da kliknete na tu platformu, na jednu od onih koje vi koristite i sadržaj će se automatski integrirati u Google Classroom ili Microsoft Teams i odatle se može dalje dijeliti učenicima. A sada bih vam želio predstaviti neke učiteljske radove, da vidite kako su praktični učitelji primijenili Geniali u nastavi. Pa evo, krenut ću sa radom naše učiteljice Azre Bajrić, koja nam je poslala rad Pinokio. I evo kako je ona to osmislila. Dakle, ona je jednostavno napravila jedan panel na kojem je napravila 4 interaktivna elementa. Jedan od njih je ovaj kompjuter koji kada kliknete pojave se podaci o piscu Karlu Kolodiju i tako dalje. Vrlo lijepo. Kada kliknete na audio zapis knjige, tu se pojavi YouTube video koji u stvari sadrži audio zapis. Tako da je to zaista veoma lijepo. A tu je i koverta sa zadatkom da se ovo pažljivo posluša, da se objašnjenje šta je roman, kakva je to književna vrsta i tako dalje. A nakon slušanja u teku za lektire treba analizirati ovaj roman i voditi računa da je u romanu navedeno više mjesta radnje, različiti događaji, mnogo likova. Dakle, učiteljica daje instrukcije učenicima kako će to bolje uraditi. Na kraju, tu je jedno osvježenje, link koji vodi na stranicu PC Školarac magazina, da učenici mogu složiti puzzle sa temom Pinokio. I kada se tu klikne, zaista dođe se na stranicu gdje možemo složiti taj puzzle, što je učenicima zaista veliko zadovoljstvo, zabava, a i logička igrica. Dakle, vidjeli smo integrirane ideje, a sada je do vas da na osnovu znanja koje ste stekli iz ovog webinara napravite super aplikaciju, super lekciju, da je podijelite svojim učenicima, oduševite ih i da zaista učenje postane još veće zadovoljstvo. Zahvaljujemo vam na praćenju našeg webinara Genijalni Geniali i srdačno vas pozdravljamo i želimo sretan rad.